Kalong shisha ke jengker ku ke bakrau na kebenta ke Nongpok Civil Hospital kam tam hakum ke negapor buan len shop ke klam COVID-19. Ha ke bah ha ka kat pratrik jong benai jemang lala ban plie ki kor ban sam ke tendong na kebenta ban penyo ke oksigen shaman nak jing tiak nongpang ke belatip kum ke centralized oxygen supply system. Ya ke balabai pisah lang ba ke project CSR jong ke company Nipco ha ke jinglut ke balamang kum ba iway point arlai klur tengka. Ya kini ke kor sam oksigen balak ban penpoi shaman lagi jing tia jing nongpang kadi ke balamang ban pli ha kesenam arhajar arpau. Nrei kolong pat ke jing kerku ba kini ke hospital sorkar kelala ban pli kini ke kor sam oksigen ha kini ke senam ke barang len shop biang ke klam COVID-19. Ha ke bakum ke hospital kan lak ban penunkam ya kini ke jing sam oksigen shaman lagi jing tia. Hagini kesengi bela play kini ke kor sam oksigen laidon lang ru director ke Nipco Dr. Anil Kumar UMLA ke Nongpok constituency uba Amiral Bonds IM ke deputy commissioner ke distrik Ribhoi ikong RM Korba medical superintendent ke Nongpok Civil Hospital Dr. PN Khan district medical and health officer Dr. M Mauri bat kiwe-kiwe. Kumbali tu Dr. PN Khan leong bagania ke jingyo ya kini ke kor ban lak ban penpoi ya ki pipe ban sam leer oksigen si ke jing tia. Kalau ke jingker ku ke hospital pada ke distrik Hibrok Kowai. Ulih tu ru bak hospital kedap de ke jingkemen bak ke jing sngongo ke company Nipco beli i jingai helor ke jing dan kam jeng ke hospital kam tam me kini ki kor ban sam oksigen ke bala ban penpoi ya ke oksigen chaman ke jing tia. Bat ke ba pendunai ke por ban hak bantan ke oksigen na kawai ke kamrash kawai pan. Ulih pentip ru baleng ba kini ke kor jing penmi ke air oksigen kan la ban penmi hado silak arpuar hajar litar. Bat haduk mentala dek ban pendat halai puai teli ki jing tia. Bat don kam sekumbahan rep kandai teli ki point ban pendat lut ha ki jing tia nongpang ya kabala kermen ban lak ban pendap noksyen. Di kini ka projek di sana sedang mentala sistem di bukan kini projek di sana dapat hospital mesti berkat dari covid. Ini sekarang sebelum kan juga projek kawan tu yang dilakukan yakun yang di kampung. Jadi kami ke projek kita projek kalau sikur apply lakmo. Di lingkungan kami projek beliau yang kami centralized oxygen pipeline. Kami lingkungan kami centralized oxygen pipeline. Lingkungan kami suruh iki oxygen senda dengan rak sekali jencak di beri. Di dengan poi iki oxygen point. Saya kira ini perlu jencak di tempat. Rajin mentua yang kami kalau tak kampuai berkom semua. Bagian oxygen pipeline. Mo, hajaka bindara ini tindong nak kau jaka itu bola bampu. Tak tahu haju kor asyik dia kaman power. Mo, kata kalau kita mau kau jadi mereka projek ini. Jika soga pun kali ini dan box sibuk menunjuk dia kena centralized sampai lagi kawai ni. Kadang kawai ni hospital ada hospital sorkar dalam yok yang mereka centralized sampai di hospital distrik kebun di yok di sini. Jadi next kan mereka kalau kita berkuih dengan baik, but ni tepau ini semua sibuk ni mereka Nipco berawan cepat yang sponsor mereka juga. Tu pihak mana tu kapasiti jangan ni ka sendakan? Kapasiti juga ni kalau kalau silap kapal liter untuk oksigen kita. Aku akan yang Nipco ni. Boh silap kapal liter. Tempat tu unit tu ada benar. Di sana ia ada like 31 points. Entah tinggal sah 20 points belum connect. Ia kena kita tak proposal, itu kita consider. Oh, kita ingin sayur ini 69 points. Itu boleh.